Daun asimang asune dingtang-tang koborangko nasunagta mangen koborangko paratingpa vena sangma das kangpa koborni kata bichongrangko knachengna chang sotok chetgpa Commonwealth Parliamentary Association CPA conference ko Bridgetown Barbados ong atinggpa Meghalaya Legislative Assembly Speaker Thomas A Sangma bakko raingam admission aro examination fee rangko Unified Payments Interface UPI gata ga matchina gata plak adok rangni school rangko Union Education Ministry di dia. Dengtang-dengtang bobol dolrangoni sakata mandirangko Manipur ni Bisnupur ar Thobal district rangoni ko rma. Berhampur district ni Duran line no chadap skani ko takemang komibeba sak sopriset Pakistani sipairangko Taliban sota. Daw koborangko tabate paragatna. Chang sotok chet kepa Commonwealth Parliamentary Association CPA conference ko Bridgetown Barbados ngating kepau Meghalaya Legislative Assembly Speaker Thomas A Sangma bakko rainga. Oktober bonga tariko ni abachengemeng anti gemukna maneni ko ngating kepara Robibar salo masutgen. Agasa gemuk ni parliamentary to maniko ngat kepauna Commonwealth gemuk ni dam retasa sotchet a songrang a dokrang aro provincial rangoni delegate rangko sak retsadokna wat plan bakra nagata salpa ha. Barbados ni Parliament aro CPA Barbados branch si sokat sakengpa ya Belsini conference kwara the Commonwealth a global partner ani pangchakani katako donenba ongatenga India ni delegation ko Lok Sabha ni Speaker Om Birla chi delenga adoko kamagi ani ko namdapat nagata mamong sorkari ni dengtang-dengtang scheme rangko apsan nangrama temeng onengpa Pradhan Mantri Dhan Dhanya Kisan Yojana ko chodra chinagata Agriculture and Farmers Welfare ni Minister in charge Timothy D. Sira game chagaparangko didiaham PMDDKY ko asong gemukna Prime Minister Narendra Modi chi virtual gata prake ongpao bakra nagata Integrated Agricultural Training Center Upper Shillongo state level ni maniko ongatgpao wa ya katarangko janape aganaha Pasira scheme ni bakrang aro nanganirang ni gemen Talateo naha aro game chagaparangchi nganirangko aganchak nagata interaction session ko ongataha admission aro examination fee rangko Unified Payments Interface gata gamatchi nagata plak adokrangni school rangko Union Education Ministry didiaha yakot akatani muksonganiara administrative kamrangko chasong gatalni kri ongatna aro maaparang aro chatro chatrirangna kamko altupatatna gata onga adokrang aro autonomous Dolrang JKI NCERT CBSE KVS aro NVS rangna Department of Education Department of School Education and Literacy lekha sedot kepau school rango tangkapesa gamanirango digital payment platform JKI UPI mobile wallet rang aro net banking ko chakhalchina gata janape siataha yakoda kataniera legislative policy aro institutional reform rangko takemang ease of living and schooling ko tangdoat nagata dalbata joton kagparangni bakonga Sonibar wallo Bajengdoba police station ni ngogpa beru bario bike aselong ani jamano aselo gakpa manderangoni ko chaogaman bike arunuko antang tarigpa silchi darirangko manenba wamang sakni manderangko North Garo Hills ni police rmaha police ni parakatani gita Southwest Garo Hills ni Salmanpara songoni Walchang Kesangma aro East Garo Hills Rongjeng ni Gabel bisa Getemoni Mukselbart sangma Jan Nexengbart neba tangko bimungmunga wamang sakni ko National Highway sotpunga sao wamang ni chaogupa ML 0 sni B sni 0 sni gni Bajaj Platina bike bollo chagakya selong ani jamano wamang ko ramaha Sorokwa selong ronggpa ni abachengode chanchiemeng joloni manderang aselongpa biapona changaha andiba wamangni bekoniko silchidariyo gapun bosturangko nikani jamano pulisna wiataha Meghalaya Ribor district ni Umsning bazaroniko improvised explosive device IED ko manaha aruko chakpa dolchi naljokpen kemete galaha ne Robibar salo pulis aganaha Superintendent of Police Vivekanand Singh ni aganani gita Robibar atamo bazaro donggpa Meghalaya Rural Bank ni sambawniko bekale donggpawniko IED ko manaham Bomb Detection and Disposal Squad BDDS aro K9 unit ko wa biapona tharaken watataha
Namelake niani ko takani ja mano wano IED donga ne masina gata manaha aro bomb detection and disposal squad BDDS dolchi ko taraken kmete kalaha. Tengtang bobol dolangoni sakata mandirangko Manipurni Bisnupur aro Thobal district rangoni kor maha ne Robibar salo police aganaha. Kanglepak Communist Party bobol doloni saksa mandeko sonibaro Bisnupuroni kor maha wan besisot brigani onggepa Moirangtem Mohen Singh menggapa onga aro Gesa SM Carbine gigitam magazine rang aro box gi kolgrupri AK guli rangko woniko manaha ne police aganaha. Un maksana ba Kanglepak Communist Party apun ba woniko ba saksako sonibaro Thobal district ni Yairipok Bazaroniko ermaham Kanglepak Communist Party Taibangan ba uniko ba saksako Skubaro Bisnupur district ko Omba abriko pasotang mutengko ermaham. Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid ni daalo akanani kita Berampur district ni Duran line no chadaps khaniko dakemang kumibeba saksot preset Pakistani siperangko Taliban so otaha aro sakola China bat plan matabuako manaha. Pakistan chi chadapanirang tlakon ajak sot gijade donjawa neba wa kamakena taha. Kabulo press conference ko ongat kepao akanani ko dakeng mutungo ICS bobol dolrangko wamangni asongo dongnuwe dongna utnenga ane Mujahid Pakistan ko matnangaha. Pakistan dongnuwe dongengepa bobol dolrangko rkale galchina gata wa Islamabad ko aganaha. Uni aganani gata Afghanistan no uni a aro bangbangni sima ariko naljoke rakhina gata wamangni belonga. Taliban dalgapani aganani gata wamangni asongchiga aro airspace ko chadrap keparang jeba आदक सप्तस्कानी को मनगेन एक भारत श्रेष्ठ भारतनी बाकनी गता साउथ वेस्ट कार हिल्सनी BOP बहादुरो 58th Battalion Border Security Force Dolchi Civic Action Program और Community Outreach Program को ngataha wa program ara team Mirenga Paramung team Chapahati PWD Colony Chi Volleyball kasusayamung abachengaha wa kasusanyera sima ari jolo donggepa sadamberangni gisepor banks ka changrikani Kasusagapa mande ongani aro meli nangrumaniko ongatna gata muksonga. Kasusani jamano 58th Battalion Border Security Force ni Commandant Naresh Singhal ni Dilanichi Civic Action Program ko ongataha wa program ko ara sima ari jolo songdongpa manderangni namganina ongataha wa program ko atmutungo sima ari jolo skia poranina taksakaniko na aro rongtalaniko ongatna gata kasusani bosurang school bag rang dustbin rang aro RO sambol chararang ko sorkari school rang na aro songoni dolrang na swale onaha Hajan Crooksni bulsini National Games na thaisam soni bakni gita aro sadambe judo na sabkaparang ko sandiani bakni gita Eastern West Khasi District Judo Association mung West Khasi Hills ne District Sports Officer Apsan Bakrumen bas khangpa Eastern West Khasi Hills Judo Championship ko Tirot Singh Memorial Hall Pendeng umyong mayrango ongataha wa kasusanyo sak sotok chadambe miam ichkrang gisik nangben bakra enba dingtang kategori rangwan tangtangni bil aro changa sapaniko mesokangaha wa kasusanyo Additional Deputy Commissioner M Diengdo mongsongpa sokpa onge bako raha Sukrubaros Universalo ongatkepa National Cadet Corps Meghalaya Festival Hajan Kurpungo Meghalani Plak District rangoni NCC Cadet sak chabona pat plan bakraha From Cloud to Courage Meghalaya NCC Cadets Rise ne pangchakani katako donenba NCC Group Headquarters Shillongni Palo 2nd Meghalaya Battalion NCC mung St. Anthony's College Apsan Bakrumenba yatom bimwaniko ongataha. Talni koborang yang san sakanti ko niya koborang ko knatum swanina mutela aro walnam.